Mega Crest on Vuma FM 5 minutes before Vuma FM breakfast ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni celebrate usuku lokuzalwa kweVuma FM bamba ke ekseni sengiyavala nanti ivesi elilodwa engicela ukushiya ngalo namhlanje ekseni incwadi kaLuka 24 uverse 36 kuphela ivesi elilodwa nje Luke chapter 24 verse 26 besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kunina besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje ngicela ukukhuluma nawe esimeni sakho ezimpilo obhekene nazo osizini odlula kulona la sithola uJesu nabafundi bakhe abafundi bakaJesu kwakuyisikhathi la uJesu esebulewe sefile sengasekho phakathi kwabo kahle kahle ithemba labafundi bonke lale lingasekho ngoba uJesu babehamba naye enzima ngaliso wayengasekho babekhathazekile bekhungathekile bengazi ukuthi kusukela manje bazokwenzani ngoba lo bebehamba naye ebenzela imangaliso enze izinto ezinkulu wayengasekho phakathi kwabo abanye babekhala kubhlungu ngoba uJesu wayesengasekho phakathi kwabo la bayahamba ndawonye bayakhuluma bathi kaze siyokwenza njani uJesu engasekho bafika endlini lithi iBhayibheli wabonakala uJesu sengaphakathi kwabo wathi ukuthula makube kunina wathi ngikhulume nomuntu namhlanje okhungathekile oshawe izinkingo oshawe umhlaba abantu bamflathele nezimo zimnethile imvula zimshayile empilweni yonke into ayihlangana kuyabheda lokhu uqalile unyaka azikho izinto ezihlanganayo kunzima isimo asivuma ukuhlangana kahle lithi iBhayibheli kwathi kunjalo kubafundi bekhathazekile wavela uJesu phakathi kwabo wathi ukuthula makube kunina sengathi uNkulunkulu engavela esimeni sakho ebonakala sengaphakathi enkingeni yakho bese vele didi inkinga yakho uNkulunkulu enxazulule elethe isisombululo empilweni yakho sengathi engafika kulesimo sakhe esikhathazayo esikhalisa inyembezi ebonakala sengaphakathi into engithanda ngoJesu akadinga ukuvulelwa ngabantu mayisefuna ukungena esimeni sakhe elungisise makanokho kumuntu uvele ebonakala sengaphakathi bese ukuthula makube kunina sengathi nawe esimeni sakho enkingeni obhekene nayo sengathi uJesu engavele ebonakale ngoba wabonakala kubafundi isimo sinzima sibheda bengazi bazobaleka beshonepha amasosha ebulala uJesu sengathi ngavele esimeni sakho evele imalini zakho ezibhedayo evele ikuletini onazo uJesu alungisa isimo sengathi ngavele emshadweni wakhe uNkulunkulu olungisa izimo avele kubantwana bakhe abangalaleli ngoba uJesu ovelayo esimeni mayibheda uke wavela wabonakala ngesikhathi uPaul benosila bevalelwe ejele beshaywe bophigazi lithi iBhayibheli kwazamazama ijele ngoba uNkulunkulu ovelayo esimene sithola sikuzona sengathi ngavela uNkulunkulu esimeni sakho evele inyembezini zakho bese ukuthula makube kini akunikeza ukuthula okupheleleyo thula makube kuwena namhlanje ekseni wavela uJesu kubafundi bekhathazekile nasesimeni sakho sengavela uke wavela kuDavide esehlane yedwa nasempilweni yakho uJesu sengavela alungisa isimo sakhe alungisa nendaba yakho ungakhathazeki ukhona uNkulunkulu uyayibona inyembezi zakho uyalibona nosizi lwakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.